Nihin March Niruk Thawngnikul Lali the Hakha Post Thawngchimnak Shamkan Thok Cang Lai Palawa Khuachung in Dawr Tampi Bauh Lefir an Tong Palawa Khwami Pol Ral an Zaam Ralkap in Dawr Tampi Bauh Piak an Tong Mansung Thilri Tampi Fir Piak an Tong Tia Chung Mini an Chim Thawngnikul le thum December Thla Chang mi SAC Ralkap le AA Karlaka Dawnak Hrawng Palawa Khwami na chu in lo chhuat tak in Ral an Zaam na chu chan Karlak chun in Dawr Bauh Piak an Ton hi asi Tual chung mi pakhat ni kan Zaam hlan kan Dawr hi tha te in kan shan ta kau kutka an Bauh Dawr thilri di lak deng mang an lak tia Chim adang Khwami pakhat ni kan into an Bauh Khuachung kan chia mi mansung thilri pol an lak di na kan Zaam hlan Khuachung tha te in kan fim ta di na mi asi tia Chim ve Palawa Khwachu January ni sha AA ni an lak kho atu chon Palawa arakir than mi Khwami cheu khat zong an na tia thai asi CDF-Hakha sin SAC Ralkap le Palik somli Hrawng an Zaam Cang kumthum chung SAC Ralkap le Palik somli Hrawng chu CDF-Hakha sin an Zaam Cang tia CDF-Hakha tuan Bauh ngei tu ni Chim CDF-Hakha tuan Bauh ngei tu pakhat ni Ralkap ni uknak an laka khan chun SAC Ralkap le Palik CDM atwa mi an rak tam ngai kan sin du sa in an rak zam ni hin ni tiang chun minung somli Hrawng an si chang tia khonom tum sin Chim CDF-Hakha sin azam mi SAC Ralkap le Palik pol hi Hakha khopi chung in le Hakha peng chung in an sin na marchani ni zong khan Hakha SAC Palik pakhat chu CDF-Hakha sin meithal he arak zam CDF-Hakha sin azam mi lak Palik an tam dau meithal ai kan mi le ai kan lo mi ti in an na CDF-Hakha sin arak zam mi pau pau chu himnak mun Thla an si meithal ai zam pi mi pol chu tangka chat sing somnga zong lak song pek an si CDF-Matupi Chinland Council tel adu mi bu le adu lo mi bu an ve Chinram Chinland Council le Interim Chin National Consultative Council ti in bunhi in an nu CDF-Matupi chungzong CC adu tu le ICNCC adu tu ti in bunhi an ve tia thai asi CDF-Matupi bracket 2 hi CC ital adu tu asi bracket 1 balte hi CC an chol changning an nget liao asi bracket 1 hi chu ICNCC lai an lung dau tia CDF-Matupi chimnak nol ngai salai 9 jon ni achim ram khel lai CC mo ICNCC da kan ifun tom lai ti mi kong he pe tlai in CDF-Matupi lung ikha lo nak han se lo ral dau nak lai kap chun bracket 1 le bracket 2 hi mun khatte 20 asipeng kau tia achim chap CC adu tu le adu lo tu ti in ikha lo nak cha February nikul le nithum in nikul le nenga tiang an tua mi Matupi peng chung zatlang bu na le CDF-Matupi shroi tu na ton nak CDF-Matupi chu bracket 1 le bracket 2 ti in sarasi CC ital adu tu bracket 2 hin battalion 2 battalion 3 battalion 4 le battalion 6 an ital ICNCC lai atlu dau mi bracket 1 hin battalion 1 le battalion 5 an ital tia thai asi Ralkap atlading Auh Awkah Timh Cia kan sejang tia SAC ni Chim Ralkap tlaknak upadaning in Aumi Pol chana ding siang in ha Timh Cia in an chang tia SAC runven nak Minister General tin angsan ni Chim April tathok in chip khata minung thonga lengmang Ralkap atlading kan na lai tia SAC ni arak than chang SAC ni minung hleiriatal in Ralkap khom tu phu asar SAC runven nak Minister General tin angsan chu lutlai asi NUG ni chun SAC fetar mi Ralkap tlaknak ding upade chu zul haulo hi konga atal mi SAC tom Bauh ngei tu pol zong hemnak pek an selai tia arak than Ralkap tlaknak upade ruanga menau Tampi an lungre thai ramdang chhonak ding azom mi an ban tu kin do thlan nak shamlai phu alut mi zong an tia thai asi February tlachunga nu som thum an thi tia BWU ni athan Thawngnikul Lali February tlachunga nemaram pumpi in nu som thum an thi tia Burmese Women's Union ni nihin marthanaruka athan chu chunga chun shampi ronga athimi pakwa walong ka dau ronga athimi pasari meithal ka ronga athimi panga taikhi nuwa tha atong mi panga shamronga athimi pathum le meikhang in athimi pakhat anital tia an langtar
Ralkap ni shamsham in nol ngai nak alak nu thong ni kul lakha February ni khatin thong ni kul li February ni kul na riat tiang a nemaram pumpi in nu zariat le parok an thi chang I thong thum le za thum le som thum le pan hi chu tai khi le thong thak an tong tia BWU thong than mi a an trial